burya ngo ikintu cya mbere ku isi kibi ngo ni ukumena amaraso y'umuntu cyangwa se kumena amaraso y'abantu. Nk'uko byamera kose ngo imenya amaraso y'umuntu umuntu mugenzi wawe birakuka mu buzima bwawe bwose. Si ibya nonaha ibyo ngibyo utereye amaso na kera aho rwose ukaba wajya no mu nyandiko zitandukanye zimwe z'iyobokamana umunsi Abeli yicwa na Kayini umuvandimwe we, uko byamugendekeye, urwangaro yahuye narwo n'ibindi bitandukanye binyuranye byamukomotseho ndetse bikamukurikira bimeze nk'umuvumo. Ibyo byose nibiduha isano ni kuba umuntu wese wamennye amaraso cyangwa se wishe mugenzi we, iyo uko byamera kose akurikirwa n'uwo muvumo aba yiteye. Mu Rwanda muzi byabaye aho mu mwaka w'1994 abatutsi barenga miliyoni bakorewe jenoside bakicwa bagatsembatsembwa burundu. Nyuma yaho ariko bamwe mu babikoze baje guhungira muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi binjira y'umugambi wayo wo kumaraho abatutsi ku isi cyangwa se no mu Rwanda batabugejejeho neza. Niho haje kuva ikizwi nka FDLR. FDLR nibwo yatangiye itangiye ibikorwa byayo byo guhiga abatutsi muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ni abaturage bahoze ari ab'u Rwanda mbere y'uko ikatwa ry'imipaka ritangira. Nyuma yaho imipaka ikaswe rero baje kwisanga ku gice cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisobanutse neza ko ubwo bahise abaturage ba Kongo nyine bakemerwa kuba nk'abakongomani bose, ariko bitewe n'uko hari mu gice cy'abatutsi bari aho ngaho FDLR cyagera bigendanye n'ayangengabitekerezo ari kuye mu Rwanda bamaje kumeneshwa n'ingabo z'amarere, maze ubundi bakomeza bya bitekerezo byabo byo kurimbura abatutsi nabo wari basanze muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byahereye aho rero abakubwira intandaro y'urwango abatutsi banzwe muri Kongo ndetse n'iyicarubozo bakoreye mu myaka irenga 25 ishize, ibyo byazumwe n'uyu mutwe wa FDLR. Ni bwakeye kabiri kuko uyu mutwe waje no kwinjira muri guverinoma ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, maze ubundi icengeza amatwara ryabo ritangira gukura cyane. Umututsi wo muri Kongo afatwa nk'umwanzi w'igihugu cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imikoranire hafi yaratangiye, yewe bakazajya bafatanya mu bikorwa byinshi bitandukanye, harimo n'ibyagiye bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yewe umubano mwiza rwose wabo hagati yabo wakomeje kugenda uzamuka. Abamwe bakagenda bavuga ati muzaba mureba ibya FDLR na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi FDLR ni urwango cyangwa se n'icyago. FDLR ni nk'uburozi, iramungwa rwose izamungira Leta, ibyayo bizarangira ndetse bibaye nabi cyane. Ibyo nabanje kukubwira uyu munsi cyangwa nonaha ntabwo byaba bitanye n'ibyo ngibyo mvuze haruguru, kubera ko uyu munsi FARDC ni igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyandagaje umufatanyabikorwa wacyo wa mbere ariwo FDLR. Kenshi gashoboka bagiye bahakana ko nabo bahuriye cyangwa se ko badakorana nabo, ariko nanone byagiye bigenda bigaragara ubwo bagenda basa nkaho bivamo. Kuri uyu munsi noneho yaje kwandagazwa. Byagenze gute? Niki cyatumye FARDC cy'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyandagaza FDLR? Ngo aba n'ubundi mu busanzwe harimo umuyobora uyu mutwe witwa nka General Omega cyangwa se wise General Omega, bafitanye ikihango cy'uko ngo bagomba kuzakora ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko se byaba byagenze gute kugira ngo kuri uyu munsi bahabwe urw'amenyo n'umufatanyabikorwa wabo ariwo FARDC? Byagenze gute rero? Ibi nkubwira ntibyagiye kure, kuko umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ni uwitwa Major General Sylvain Ekenge yandagaje umutwe w'iterabwoba FDLR usanzwe ukorana n'abagenzi be mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23. Ni intambara imaze igihe kitari gito kuva muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse yagiye gutotera n'ibindi bice bitandukanye, yaba ibya Ituri n'ahandi hatandukanye muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ni mu kiganiro gitambuka kuri radio na televiziyo by'igihugu kuva ku itariki ya 15 Mata 2024, General Major Ekenge yandagaje yeruye ku myaka 30 ishize FDLR yagize uruhare runini mu mpfu z'abanyekongo. Noneho yareruye arabivuga, aho wakibaza ese noneho Kongo itangiye kugira ubwenge, yabiri kubona icyorezo cyayinjiye. Yagize ati FDLR itera abanyekongo, yica abanyekongo barenga miliyoni 10 bishwe mu myaka isaga 30 yose ishize. FDLR ifite uruhare runini ndetse kandi ijanisha ryayo rirahari mu guteza impfu hirya no hino. FDLR yisha abanyekongo irabamaze, abarenga miliyoni 10 bose bari ku mutwe w'uriya muryango cyangwa se bari ku mutwe wa FDLR. Aya magambo kandi ahabanye n'aya Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa Leta ya Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni witwa Patrick Muyaya, we wari wateguye iki kiganiro. Uyagaragaje ko FDLR itakibaho kuko ngo barwanyi bayo batashye mu Rwanda nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byabayeho mu kubarwanya.
General Major Kenge yagaragaje ko uburemere bw'ibi bikorwa by'iterabwoba nk'umuntu wagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya FDLR birimo Operation Amani Kwetu na Sokola yari abereye umuvugizi ndetse n'umuyobozi wayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yazamuwe mu ntera ahagana mu mwaka wa 2022. Nubwo bamwe mu bagize leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyitarutsa, General Major Kenge azi neza ko FDLR iriho kandi ko yongerewe imbaraga n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'umuntu witabiriye inama yabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ku itariki ya 3 Gashyantare 2022 yahuje General Pacifique Ntahunguka wawunira kuri haruguru wita Omega. Uyu nguyu n'uyobora uyu mutwe wa FDLR Foka. Aha iyi nama rero nimaje kukubwira yateranye ku wa 3 Gashyantare 2022. Iyi nama yahuje rero uyu mugabo ndetse n'abandi bofisi bo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga n'abasirikare bakuru bakomeye muri FARDC. Aba bahuye n'uyu General Ntahunguka Pacifique cyangwa se wita Omega. General Major Kenge mwari umuvugizi w'igisirikare muri iriya ntara yitabiriye izindi nama zirimo izabereye Ipanga ku itariki ya 8 ya 9 Gicurasi 2022. FDLR hamwe n'indi mitwe izwiho ubugizi bwa nabi nka Nyatura, APCLC ndetse n'indi izwi nka NCDR yumvikanye na leta ya Kongo yuko bagomba kubafasha mu guhangana ndetse no guhashya umutwe wa M23. Bakaba bimwe mu bikoresho bitandukanye birimo nk'imodoka, indege ndetse n'ibindi bitandukanye bashobora kwifashisha. Aha ngarutse ku ndege ntabwo ari ukuzibaha burundu, ni nko kubatiza mu gihe haba hakenewe ko hari ibikorwa bashobora kuba bakora birimo nko gutwara abasirikare n'ibindi bigiye bitandukanye. Hashingiwe kandi ku kiganiro cyabaye tariki ya 19 Kamena 2022, General Omega yagiranye n'uwitwa Lieutenant General Constantin Ndima Konguba wayoboraga iyi ntara. Buri murwanyi w'umutwe udasanzwe wa FDLR witwa Club yari yemewe amadolari asaga 300 ku kwezi mu gihe yagiye ku rugamba nyine muri groupement ya Kibumba muri territoire ya Nyiragongo. Habaga hariho nyine ko umusirikare yemeraga himbaza mu kikangana n'amadolari 300. FDLR yashyizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu kuboza mu mwaka wa 2001. Nyuma yaho yari imaze kugaba igitero kuri ba mukerarugendo muri pariki ya Bwindi hari muri Uganda. Aha rero yishemo abantu 8 harimo abanyamerika 2. Raporo zitandukanye zirimo iz'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikurikirane hava umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko FDLR ari umwe mu mitwe ihangayikishije cyane abaturage bitewe n'uruhare igira mu guhohotera no gutoteza abanyekongo by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hashingiwe kandi ku bikorwa bibi by'uyu mutwe wa FDLR, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyasabwe guhagarika ubufatanye hagati yacyo n'uyu mutwe w'abagizi ba nabi. Iki kandi bayitegetse ko itagomba guha ubufasha ubwo aribwo bwose yateraga cyangwa se igaha amafaranga, imbunda n'ibindi bitandukanye umutwe. Abakuru b'ibihugu byo mu karere nabo basabye ko abarwanyi bawo bava muri Kivu y'Amajyaruguru bagataha mu Rwanda, bitaba ibyo hagafatwa ingamba zo kubarwanya mu buryo bweruye cyane. Nyuma y'iki gitutu, intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zazitabira ibiganiro Rwanda muri Angola muri Werurwe 2024 zari zemewe gutanga amakuru ndetse no gutegura gusenya FDLR. Zasezeranye intumwa z'u Rwanda aho zari ziri muri Angola ko zizagaragaza ibikorwa byazo n'uburyo uyu mutwe wa FDLR warandurwa burundu. Nta cyizere cy'uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izubahiriza isezerano yatanze kuko byagaragaye ko rihabanye n'ukuri ndetse n'umutima wayo. Ubwo tariki ya 25 Werurwe 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christopher Tundura wari uyoboye intumwa z'abanyekongo i Rwanda yabwiraga abanyamakuru ko nta makuru afite kuri FDLR. Tundura yagize ati, hashize umwaka mu izina rya Perezida na guverinoma mbwiye Loni, ubumwe bwa Afurika na Kongo muri rusange kwisaba umuryango wari wose muri buri gihugu cyaba gifite amakuru kuri FDLR ko cyaberekana aho bari hanyuma kikadufasha kurandura FDLR. Ntabwo ari ibinyoma ariko ntibaduhaye igisubizo. General Major Kenge agaragaza ko FDLR ikomeje kwica abanyekongo ariko byagiye muri guverinoma ikagaragara ko nta makuru na makeya bafite kuri uyu mutwe, ndetse kandi uyu mutwe muri make usanzwe ufite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu rero ufite uruhare rukomeye mu ntambara ibera muri iriya ntara. Nta gushidikanya ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari umufatanyabikorwa hafi w'ingenzi mu bugizi bwa nabi mu bikorwa bikorwa n'abarwanyi ba FDLR, kuko imbaraga bifashisha ndetse n'intwaro babihabwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva uyu mutwe wavuka ahagana mu mwaka wa 2000. Ibi byose ni ukuri gukomeza kugenda gusohoka amanywa nijoro
ariko amahanga ameze nkaho yafunze agatambaro ku maso adashaka kureba ibi ngibi. Kugeza ubwo uyu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge afashe umwanzuro wo gutangaza ibihabanye n'ibyo aho arimo minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yagarutseho, ndetse bikandi none binyuranyije n'ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christopher Tundura yatangaje. Uyu yagaragaje ko FDLR imaze kwica abarenga miliyoni 10 z'abakongomani. Ese iri ryaba ari iherezo rya FDLR? Yaba iziwe FDLR yabigiye kuranduka, cyangwa se hari ikindi kintu cyaba cyishe inyuma y'ibi ngibi? Byose tuzakomeza kugenda tubireba, ndetse tugenda tureba zimwe mu mboni z'abasesenguzi, tuganire ndetse tumenye byinshi bitandukanye kuri izi ngingo zinyuranye. Ni kunyimenetse ubikira ngaha yagutegura iki kiganiro nkakikugezaho. Nitwa Irene on Top. Iyi ni Jessica 250 udukurikira buri munsi. Wadutera inkunga subscribe cyangwa se ukaba watugezaho igitekerezo, ingingo n'ibindi bifuza ko twazaganiraho gutaha. Turabibategurira rwose, ni mwebwe dukorera. Amahoro y'Imana akomeza kugenda abana namwe, tuzabane mu gutaha ibindi bitandukanye kuri iyi ngingo, cyane ko nayisoreje aha zagenda mbyitsaho ndetse mbategura ibindi bitandukanye byerekeye n'amakuru mamo abakomeza kugenda avugwa. Ndagushimiye cyane rero twari tubanye, wifuze kugira ibihe byiza. Salam.